Dile enokobro gboro pe mo bi pa o. Agunbatisi te do bene ku gbanjile lono du na jino le sinpe. Gayanu ton nenu le kai gboro agun heavy tenu ton tonji. Mena ho wete u podo shal kelistrospo ye ko katonu mi. Akluno zangbe azantongo aido sunwe afo konukwa tongo tongbe Agunbatisi kevie denuton yonu lewe da jo walomewe ekodenu Agunbatisi to edo benele bikwibo do kwe tegbe o yonu ekodo agun mele bikwi no ze kota dopo lobo no yinu yendo nu yejido 16 ans dopo me kakabo 16 ans no fo eyi eja nu mo koto na blogbe o 16 ans ekwedo na jinole sinkwe onu o ejiwe eno sodo gaenu ton e blolobo eje hungbe lo je kangbe si azan kwatonu kwenego no kwasun kwe afo okonu kwatongo tongbe kaka waje azan atongo aidosun kwe dopo tongbe no Estelle tivozo hunsa edo lele igbon pedenu mi o tade esodote no 16 ans mon coton eweyin mina glo ada nu dogbo de do nu konu mi le gbonu didi dalinu akru no bonu mon coton mi desin ezaisin we ma kanta kande wene hikame we gosoi atongo me bo 16 ans me okplo mi ton le bi yo elele do kota mon coton bo mi klo teme le sin tennis zangbe kaka wate akhosu zangbe mi blo nu mo koton mi wa suta na podo eyin sinsin ma o ma vo ton ko bo nu mo koton eyin awa jije nu da kode nu mi jawa mi jiran mi pa ma o ma vo mi duwe ma o ko jete eledo de meyon le mi na wa nu gbon bo nu e ko donu mi ta panu kulo po donu mi gbon ele ti menu mi awa jije mi ton e gobo tun fla ma o ma vo we ko susu do nu mo ko ton mi ena cheni lo po mi ton mi do gbe ni ma o ma vo ni azode wa dile mobo mi de o asanpo ganpo mpo wepo ewe no mitole o edo dukwe ona do senu wa eblo lobo todo nunu iwa lenu si dome o mera ho avoa to imi ewe na ndudu gugo meton togun mauton penu eyi ho ewa do titi medo le memo asio emo nu dagbe bo fenu eyin bo mau ne ede ko mon koton si nuye ko ta foton ko tongo ikame konukun we gome lobo din lobo ayi nuye ko ta gbanu kun lo po gome lo kle togun mau ton doji do asie o ndende we na do yonu si bo ere na modo melo ti o fenu die bo mau nami ekle vandole yonu mono kwa loda same aye yonu no kokan yonu no maso nu mesen toto yonu le yonu no penu kundo kwedo ton lo no na wa jije da ho asuton o enewe ni fifa do kwedo me ene gudo we ewa da yonu do agbon jile bi kwinu eni yonu mo koton do asu iton le pa ekawa nu mo koton mede wenyi tonsi mi ka hu pade bio no Audrey Kanklo Toyimi Sansi Noi Madame Toyimi yoi président des femmes Réveil Denton semaine on mi bolo semaine des femmes au Ganji mi do penu nu konto mi ton le do ejo mi do a do so egbara mi bio ino po ha mi bona mi nu kon meteme le mi do penu yenu azo iton de wa no eka blonu mo koton ndele je no afosi un le fogbon ejen mo
mi de ne dile e ka funu kume je we àwọn tino mo sin gbo e yo me le so gan alo dodo no wa mo koton me alobo e wa kota o ko je lobo fo ledo fine mi mana do pondole afinta inu achi